ምሕረቱ ሌሊት በእሳት በደመናው መሃል ኧረ ማነው ከልካይ ኤልሻዳይ ከረዳኛል ኧረ ማነው ከልካይ ኢየሱስ ከረዳኝ አደረገልኝ አደረገልኝ ተራራይና ደውና ሸለቆይን ሞላ ባህር ከፈለ በጭብጨባ አደረገልኝ ተራራይና ደውና ሸለቆይን ሞላ ባህር ከፈለ የጠላቴን ዛቻ አይመሰራቱ ከንቱ ሆኖ ቀረ ቀደመች ምሕረቱ ሌሊት በእሳት በደመናው መራ ኧረ ማነው ከልካይ ኢየሱስ ከረዳኝ ኧረ ማነው ከልካይ አንድዬ ከረዳኝ አደረገልኝ ተራራይና ደውና ሸለቆይን ሞላ ባህር ከፈለ መንገዴን አቀና ይህን መልእክት ስሙ። ከጉባኤ ሸሽተው ርቀው የሚያዝኑትን እሰበስባለሁ እንዳል ካንቺ የሆኑትን ስድብ እንደ ሸክም ከብዶባቸው ነበር፣ ዛሬ ግን አበቃ ተሰብሯል ያ ቀንበር። 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 በነፃነት ያመልካሉ፣ ክብርን ላንተ ይሰጣሉ። ተጥሏል የሚከሳቸው ጧት ማታ ያስለቀሳል። ተጥሏል የከሰሳል ጧት ማታ ያስለቀሳል። ፍቅር ያስገርመኛል፣ ፍቅር ያስገርመኛል። እኔን ሰው አድርጎኛል፣ ቃል ያስደንቀኛል፣ ቃል ያስደንቀኛል። እኔን አስመልጦ መርዶም ሰምቷል፣ ጠላት መርዶም ሰምቷል። ጠላት እስኪ እንዳመለጠ ሰው ጠላት ማምለጤን አይቷል፣ ጠላት ማምለጤን አይቷል። ጠላት ማምለጥ መሾሜን አይቷል፣ ጠላት መሾሜን አይቷል። በጭብጨባ ማምለጤን አይቷል፣ ማምለጤን አይቷል፣ ማምለጤን አይቷል፣ ማምለጤን አይቷል። መሾሜን አይቷል፣ መሾሜን አይቷል፣ ማምለጤን አይቷል፣ ማምለጤን አይቷል፣ መሾሜን አይቷል። ሃሌሉያ! ልጆቻችንን እናንሳና ሁላችን ተመስገን ብለው ተመስገን። የስ ልጆቻችን አንስተን ተመስገን ብለው ልጆቻችንን እናንሳና ሁላችን ተመስገን ብለው ተመስገን። የስ
እጆቻችንን እናንሳ ለምልክት ያክል 1 ደቂቃ 2 ደቂቃ እንዳለን። ክብር ላንተ ይሁን። አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ወንድማችን ፓስተር ቶማስ ደግሞ ይባርከናል። ጌታ ይባርክ። ፓስተር በላይ ጋር ወደዚህ ብዙ ይባርከናል። Ja, ihr Lieben, das war ein herrlicher Lobpreis, oder? Amen. Gott ist gut. Und es ist so eine Freude, Lobpreis. በጣም ኃይለኛ የሆነ ደስታ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። Gegenwart Gottes ist hier. የእግዚአብሔር መገኘት በመካከላችን ነው ያለው። ሃሌሉያ። Weil ihr auch hier seid. ምክንያቱም እናንተ እዚህ ስለተገኛችሁ። Er ist in unserer Mitte. Halleluja. ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላችን ነው። Genau das ist, was Deutschland braucht. Genau das ist, was Deutschland braucht. ጀርመን የሚፈልገው ይህንን ራሱን ነው። ኮምፕሌት እስኪ አሜን በሉ። አጨብጭቡ። Menschen, die die Freude am Herrn ausstrahlen. እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ Die Freude am Herrn ausstrahlen. ያ በጌታ ደስ ይበልህ የሚለው ቃል Und die Freude Gottes bringt in die Stadt. Amen. በጌታ ደስ ይበላችሁ። በጌታ ደስ ይበላችሁ። Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen. እናንተን እንኳን ደህና መጣችሁ እንድል እፈልጋለሁ። Gemeinden aus Hamburg. Wer ist aus Hamburg? ቤተ ክርስቲያን የሃምቡርጎች እስኪ እጃችሁን ሰላም በሉ። Wer ist aus Bremen? ከብሬመን እጆቻችሁን ሰላም በሉ። In Hannover? ሃኖቨር Der Norden geht voran. እኛ ወደፊት አብረን እንሄዳለን። Wir leben das Land für Jesus. ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይውሰድ። Und ich möchte auch ganz herzlich nochmal willkommen heißen Pastor Jared ፓስተር ያሬድ und Pastor ደስታው Testastao, ja. ደስታው Und Pastor Belay. አንድ ጊዜ ለጌታ ሆነ ተከብራለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Es ist wirklich eine Ehre, dass ihr hier bei uns ይሄ በጣም ትልቅ ክብር ነው ለእኔ። und ich habe auf dem Herzen, euch zu segnen. እኔ በጣም ከልብ እንኳን እንዳያችሁ እፈልጋለሁ። ሁሌ ደስ ይለኛል። Wobei ihr ja schon so gesegnet seid. ግን ብዙ ጊዜ ያው እንታያለን ግን ቢሆንም Und auf dem Weg hierher kam mir der Psalm 139. 139ን የእግዚአብሔርን ቃል እንድናገር እፈልጋለሁኝ እና ክፈቱት። Und da steht, dass Gott uns wunderbar gemacht hat. የእግዚአብሔር ቃል ወንዳባ ነው ያደረገው። Und Gott hat dich wunderbar gemacht. አንቺን ወንዳባ እና መልካም አድርጎሻል። አንተንም መልካም አድርጎሃል። Und Gott kennt dich. ጌታ እግዚአብሔር ያውቅሻል። Kennt deine Gedanken. Kennt deine Gedanken. ያንተን ሐሳብና ያንቺን ሐሳብ ሁሉ ያውቃል። Es ist kein Wort, das du aussprichst, das er nicht schon gewusst hätte. እግዚአብሔር ኦልሬዲ ያውቅሻል። Und Psalm 139 sagt, dass er uns wunderbar auf einzigartige Weise geschaffen hat. 139. በ139 መልካም አድርጎ ፈጥሮሻል ይላል። Und ihr seid hier und Gott sagt im Psalm 139 auch, dass er uns von allen Seiten umgibt und seine Hand über uns hält. የእሱ እጅ በእኛ ላይ እንደምትሆን ይናገራል። በሁሉም ደግሞ አቅጣጫ እግዚአብሔር ይሰጥሻል ይላል፣ ይባርክሻል። Amen. Unser Gott kennt uns. የኛ አምላክ ያውቀናል። Und er ist mit uns. እሱ ደግሞ በመካከላችን ነው። Gott ist bei dir. እግዚአብሔር በእናንተ አጠገብ ነው ያለው። Auch wenn du es gerade nicht spürst. Auch wenn du es nicht spürst. ምናልባት ባይሰማሽም እንኳን ባይሰማህም እንኳን Der Herr ist mit dir. እግዚአብሔር በመካከላችን ነው፣ ከእናንተ ጋር ነው። Und Jesus sagt im Missionsbefehl, ኢየሱስ ክርስቶስ በሚስዮን ንግግሩ ላይ ሲናገር siehe, ich bin bei euch alle Tage. እኔ ሁል ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። Und ich glaube, dass Gott euch hier nach Hannover, Bremen, Hamburg gesetzt hat. እኔ አምናለሁኝ እግዚአብሔር ሃምቡርግን፣ ሃኖቨር እና ብሬመንን
ሃኖቨር ላይ እንዳስቀመጠን ያምናለሁ። Es waren nicht die Umstände, die euch hierher gebracht haben. Bitte? Es waren nicht die Umstände, die euch hierher gebracht haben. Umstände, die... ያለ ችግር ያለ መከራ Sondern Gott hat euch hierher geführt. እግዚአብሔር አምላክ እናንተን ወደዚህ Und er hat einen einzigartigen Plan mit euch. አንድና አንድ የሆነ ፕላን አለው ጌታ ከእናንተ ጋር። Und du bist hier, weil Gott mit dir etwas vorhat, was nur du tun kannst. Was nur du tun kannst. Okay, ist egal. Gott hat einen Plan. እናንተ ብቻ ፕላን ታደርጉት። Und ich möchte dir sagen, du bist wertvoll. እናንተ በጣም የከበራችሁ ናችሁ። Du bist kostbar. እናንተ የበለጠ የከበረ ናችሁ። Gott ist dir nah. እግዚአብሔር አጠገባችሁ ነው። Er kennt dich. ያውቃችኋል። Und deswegen bist du auch gefährlich. ስለዚህ እናንተ አደገኞች ናችሁ። Du bist gefährlich für den Feind. ስለዚህ እናንተ አደገኞች ናችሁ። Weil der in uns ist stärker als der in der Welt ist. Amen. እናንተ አደገኞች ናችሁ ከጠላት የበለጠ። Und ich möchte euch auch im Namen der Gemeinde hier herzlich willkommen heißen. Im Namen der Gemeinde möchte ich Sie willkommen heißen. በእኛ ቤተክርስቲያን እንኳን ደህና መጣችሁ ብላለሁኝ። አጨብጭቡለት። Ich möchte euch auch nochmal zusprechen, wir brauchen euch. እኔ ልናገር እፈልጋለሁኝ እግዚአብሔር እናንተን ወይም እኛ እናንተን እንፈልጋችኋለን። Und ich sage mal zu Bela, ich bin so froh für die Gemeinde Hannover, dass die bei uns ist. እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ወይም ደስ ይለኛል በላይ ከእኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስላለ Weil wir hier dadurch eine kleine Gebetsarmee in der Gemeinde haben. እኛ ትንሽ ጦር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስላለን በሱ ምክንያት ደስ ይለናል። Und Gott verändert unser Land durch euer Gebet. እግዚአብሔር አምላክ ይቀይረዋል በእናንተ ጸሎት አገራችንን። Amen. Dafür bin ich so dankbar. እና እኔ በጣም አመስጋኝ ነኝ። አመሰግናለሁ ጌታ። Und ja, ich möchte jetzt einfach nochmal für euch beten. እኔ አሁን ለእናንተ እንድጸልይ እፈልጋለሁ። ተነሱ ብድግ። Ich glaube, es ist heute ein starker Tag. Heute ist ein starker Tag. ዛሬ በጣም ጠንካራ የሆነ ቀን ነው። Gott hat etwas vorbereitet. እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን ነገር አዘጋጅቷል፣ ተዘጋጅቷል። Habt weiter Glauben und Erwartung. እና እመኑ እና እንዲሁም ደግሞ Gott wird heute zu dir sprechen. አሜን። Amen. Vater, und so möchte ich dir danken ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን für meine lieben Geschwister ስለ እነኛ ወንድሞች እህቶች አመሰግናለሁ። aus Äthiopien und Eritrea. aus ኢትዮጵያና ኤርትራን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ስለነሱ። Und ich segne euch ባርካችኋለሁ በጌታ ስም mit der Gegenwart Gottes. በእሱ መገኘት እባርካችኋለሁ። Dass die Kraft des Heiligen Geistes auf euch. በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እባርካችኋለሁ። Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. የእሱ ፍቅር በእኛ ላይ ፈሰሰ ተብሎ ተጽፏል። Durch den Heiligen Geist. በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አማካኝነት ፈሰሰ። Und ich bete, zeig uns immer wieder neu. Zeig uns immer wieder neu. አዲስ ጊዜው ሁል ጊዜ አዲስ ነው የሚሆነው ጊዜው Wie sehr du uns liebst. Wie sehr du uns liebst. Deine Liebe. Ja, Gottes Liebe ist Gottes የእግዚአብሔር ፍቅር ወደ እኛ ነው አጠገብ ነው እያለ ነው። Und ich bete, Herr Jesus, ጌታ ኢየሱስ ሆይ እንጸልያለን dass deine Gedanken, die du über uns hast, የአንተ ሀሳብ አንተ ያለህ ጌታ ሆይ dass wir sie verstehen. የአንተን ሀሳብ እንዲረዱ እጸልያለሁ። Und ich segne dich, እባርካቸዋለሁ dass du den Plan Gottes verstehst, የእግዚአብሔርን ሀሳብ እንድትረዱ den er mit deinem Leben hat. Den er mit deinem Leben hat. Für dein Leben. eine ሙሉ የሆነ ህይወት እንዲኖራችሁን ይባርካችኋለሁ። Ich bete, Herr, segne meine Geschwister. እግዚአብሔር ሆይ እኔ ጸልያለሁኝ እህቶቼን ወንድሞቼን ባርክ። Gebrauche sie in Deutschland. አዲስ ኖያ
gebrauche sie in Deutschland. ጀርመን ይፈልጋቸዋል። Zu deines Namens Ehre. በአንተ ስም ጸልየናል። Amen. Vater, አሜን። wir segnen auch Äthiopien und Eritrea. እንባርካለን ኢትዮጵያንና ኤርትራን። Und wir beten, ich bete für die Städte und ለከተሞችና ለሁለቱ አገሮች ለከተሞቻቸው ሁሉ እንጸልያለን። dass du deinen Geist auch dort ausgießt. በዛ መንፈስ በዛ እንዲፈስ ደግሞ ጸልያለሁ። Und dass du auch ihre Verwandten in Äthiopien በቤተሰቦቻቸው ላይ segnest. እንደ እግዚአብሔር ቤተሰቦቻቸውን እንድትባርክ ጸልያለሁ። Und dass dein Schutz über ihnen ist. እንዲሁም ደግሞ ጥበቃ እንዲኖራቸው ጸልያለሁ። Amen. Und so beten wir, segne diesen Tag heute. ስለዚህ ጌታ ሆይ ስለዚህ ቀን ባርካለሁ። Verherrliche dich an diesem Ort. አንተ በመካከላችን በኃይል ንገስ፣ ራስህን አክብረው In Jesu Namen. በኢየሱስ ክርስቶስ Amen. Am Platz. Evangelisation. የዛሬ ዓመት እኛ ኦፓ ፕላትስ የሚባል ከተማው ላይ ድንኳን ተክለን Das ist eine große Bühne. እናገለግል ነበር እና ዛሬ ደግሞ እሱ ወደዛ ይሄዳል። Wir haben Evangelisten aus Indien, ወንጌላውያኖች ከህንድ መጥተዋል። der dort predigt. እሱ እየሰበከ ነው እዛ Und ያለው። viele von uns sind auch mit dabei. የእኛም ቤተክርስቲያን እዛ ነው ያለው። Ich muss auch dann früher gehen, weil ich da dabei sein will. ግን እኔ እዛ እናንተን አክብሬ ነው የመጣሁት። አብረን መሄድ አለብኝ። Vielleicht könnt ihr noch mal für uns beten heute im Laufe des Tages. Bitte? Dass ihr für uns betet, für Ja, den Einsatz. ዛሬ Dass Menschen sich bekehren. በሚቀጥለው ጊዜ ወይ በአሁኑ ሰዓት ጸልዩ። እዛ ደግሞ እኛ ወንጌል ስንሰራ ሰዎች እንዲድኑ ጸልዩ። Amen. አሜን። አንድ እጆቻችሁን ወደ እሱ አድርጉና እንጸልይለት። ቤት ኔት ስድ ና ወደዚህ አስተር ወደዚህ mehrere Jahre, ich kenne ihn. Er wandelt seine Familie auch, Herr. Er wandelt mit dir. Ich danke dir von ganzem Herzen über seine Familie und über ihn. Wir danken dir von ganzem Herzen. So viel Vision, was Gott mit ihm gesprochen hat. Jesus Christus von Nazareth. Gepriesen seist du, unser Herr, unser Gott. Erfülle du in deiner Zeit. Gib du ihm Kraft, Weisheit, Kraft, Weisheit, die Liebe, Barmherzigkeit. Im Namen Jesu Christi, wir segnen ihn. Wir segnen sein Haus, sein Ausgang und Eingang. Im Namen Jesu Christi, Thomas, sei gesegnet. Im Namen Jesu Christi, sei gesegnet. Du bist für viele Menschen ein Vater, vaterliche, also diese vaterliche Liebe hast du. Wir danken dir auch über dich. Wir preisen auch über dich. Wir danken Gott, weil du hast uns auch ermöglicht hier, dass wir auch Gottes Namen hier versammeln dürfen. Auch Möglichkeit gegeben hast. Gott, er gibt dir auch eine Möglichkeit. Im Namen Jesu Christi sei gesegnet. Amen. Danke, Thomas. Danke, ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። እስኪ አንድ ጊዜ በእልልታና በጭብጨባ ለአምላካችን ይገባዋል። ሃሌሉያ። ይገባሃል ትሉታላችሁ። ሃሌሉያ። ይገባዋልና እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ስለሰበሰበን ስላደረገልን ስሙ ብሩክ ይሁን። እንድናመሰግነው ጌታ እንድናከብረው ጌታ ልጆቹን በስፍራ ሰብስቧል። አሜን። አሁን ደግሞ የበለጠ እናከብረዋለን፣ እናመሰግነዋለን፣ ከፍ እናደርገዋለን። አሜን። በእልልታ በጭብጨባ በሽብሸባ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ቀጥታ ወደ ኳየሮች ወደ ሰሜን ጀርመን ኳየር እንገባለን። ሃሌሉያ። በእልልታና በጭብጨባ ተቀበሏቸው። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።